Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si takis pe mesir suran ri acara tasawuf versi baca-baca memena pesoi pele kulisari duan channel memuare pada kemanaki nalang aja pajapangeng adisi-disi ngetentuna ri acara tasawuf memena pesoi pele kulisari duan channel 65 memuare pada kemanaki napak baraka pole Allah subhanahu wa ta'ala nang kaki nalam maneng aja pajapa nang kami meki siruntuk pe mesir suran ri acara tasawuf versi baca-baca nadek tuan lupa pe mas sinina surat-suratku ya subscribe pilih Sarduan Channel. Saya ucapkan terima kasih banyak sesereng atas partisipasi Anda dan support Anda sehingga channel ini bisa berkembang dan lebih maju lagi tentunya ke depannya. Dan dek tuan lupa sini subscribe aja tuan lupa subscribe bagi kami ke Facebook tak like aku metoki komen sebanyak-banyaknya, yang penting komentar-komentar maki ada sesereng nawari lo maneng ini nama dicetak sini seserekung kayak mana kemarin kalinya teman nonton kulis Sarduan Channel. Nah dek tuan lupa untuk subscriber baru ya baru bergabung di Sarduan Channel ya, selamat bergabung buat semuanya tanpa terkecuali memuareki padang kemana kina pak baraka boleh Allah subhanahu wa ta'ala nang kaki nalang di sini japa-japa tentu sesereng. Jadi buat pendatang baru aja tak lupa subscribe di Sarduan Channel bagi kangi lo Facebook tak seri komen toki kalau kabar lauta mamaro di muki pas ada seser mamareng kemana kena baraka boleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk seserku ya lo bergabung di Sarduan Channel saya ucapkan selamat bergabung buat semuanya tanpa terkecuali. Dan untuk seserku ya lo pemalingi kebaca-baca tentunya silakan kirim di nomor rekening kami atau menjadi donatur juga yang mau jadi donatur untuk di Sarduan Channel 65 peduli mau mareki melep-lepi mandale tasusreng nalaki Allah subhanahu wa ta'ala nasabak Pak Bereta loku sinina pada tempat perluangi kirimkan di nomor rekening atau di Sarduan Channel 65 peduli di nomor rekening di 48810101365653. Jadi Pak Koling nomor rekening nah 48810101365653 atas nama Lilis Susanti Bam BRI Surosreng. Jadi mau marek sini Pak Bereta susremak barakai nana palep lepiki oleh Allah subhanahu wa ta'ala nang kemana ki pemeng mak bere lor Lilis Sarduan Channel 65. Jadi untuk seserku ya simak ke sesereng yang kaparilona seserta marilau eru lepas turki mau mareki pada kena baraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi poncornya ada sesereng Pak Kol ini baca-baca pertama sesereng jadi pasti mata jarumi tepat tak lori Allah subhanahu wa ta'ala atau makada mata pakai lor Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mau mareki nafak baraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesereng. Tata carana sesereng nyari pakai nasabah ya lo walaki si olo eruk sakda tata carana sesereng malani wae si kaca napa tatar napa serta ketelu pura tatar napa serta tablet cenginya wata napa tabace seserenge pro wewe bismillahirrohmanirrohim. Lunrakna sakda yang kalinga sakdana Nabi Daud upo sakda wala eruk sakda nacak beru atina ianu papo jinna loria barakat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi Pak Koling seserengnya reruk sakdae wak dina pake makun rai wak ditomana pakurane sifatnya umum. Jadi Pak Koling baca bacaan sesereng maka ada bacana bismillahirrohmanirrohim. Lunrakna sakda yang kalinga sakdana Nabi Daud upu sakda wala eruk sakda nacak beru atinna yanu papo jinna loria barakat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi Pak Koliki jadi untuk sina pakilo ngena makanya sadata nang kalinga tema marik nak baraka kiki lori Allahu subhanahu wa ta'ala nasabak pelukut tom itu pangi surah-surah nama barakat telah baca-baca. Jadi Pak Kolingi baca-baca na rusak desa surah maka dia bacana bismillahirrohmanirrohim.
lunrakna sakda yang kalinga sakdana Nabi Daud upu sakda wala eru sakda na cak beru atinna yanu papojinna loria barakat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi ana seserang untuk biasa lo make lo ngat memarkin apa barakat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya tentu untuk kedua seserang ya to si bacanya ya naritu eru tapa iya to eru tapa tata caranya atau seserengnya lebih pakai tapal banili mata wali-wali napa tapasi gosok tapasi gesai cepat dilata tapasi gesai cepat dilata napa tarik napa tak ketelu napa tabaca sesereng makdai Bismillahirrahmanirrahim cahaya nur cahaya rupaku ula 10 epa upatu dari rupaku macahaya pada bidadari tapaku wala eruk tapa nama poji ianu lauria nayana punawa-nawa barakat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi pak calling pe baca-baca na sesrema maring kakina barakaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tentu nak dibaca na sesre Bismillahirrahmanirrahim cahayana nur cahaya rupaku ulas 10 epa upat udang rupaku macahaya pada bidadari tapaku wala eruk tapa nama poji ianu loria na iya mina punawa-nawa barakat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pakoling akipe masusrama marakina barakaki maka dibaca sesurang Bismillahirrahmanirrahim cahayana nur cahaya rupaku ulas 10 epa upatu dari rupaku macahaya pada bidadari tapaku wala eruk tapa nama poji ianu loria naya napunawa-nawa barakat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi untuk keteles seserang yaitu situ untuk pasapa bukang atau makada kepiting. Jadi tata cara seserangnya tu dak kiolok kubolae pada cengi nyawa tak tatar napas tak ketelu tege maraja seserang ya mata pajoka nak kupuran maka tatar napas tak menyamanya atas tadi tak baca nih makadae Bismillahirrahmanirrahim ikatinting asemu muno rilinoi nariasa bukang icigi-cigi muasipikeng muapitang alemu mupasalama mulao riiya muno muallisa muenre musalama lori limaku barakat la ilaha illallah Allahu Akbar. Jadi upak kolingi baca-baca seserang ya naritu untuk ini pas sapa-sapa bukangnya atau kepitis seserang maka dia baca seserang Bismillahirrahmanirrahim ikatinting asemu munok rilinoe nariasa bukang icigi-cigi muasipikeng muapitang alemu mupassalama mulauri iya munok muallisa muenrek musalama lor limakku barakat la ilaha illallah Allahu Akbar. Jadi pak calling cica sesuran nasabah kita lutu pak calling kue mau mari pada kaki nafak barakak boleh kuang Allah Subhanahu wa taala maka dia baca suran Bismillahirrahmanirrahim ikatinting asemu munok rilinoe nariasa bukang icigi-cigi muasipikeng muapitang alemu mupasalama mulao riiya munok muallisa muenrek musalama lor limaku barakat la ilaha illallah Allahu Akbar. Jadi anak ros-ros telu baca-baca memuare engkakin nafak barakak oleh Allah Subhanahu wa taala nang kakina langa disi-disi ngak japa-japangan nang kakina janji ngetele baca-baca susreng nasabak oleh kutomi itu tepek tak nang kata lain janji ke baca-baca. Namun ni cek susreng aku mak tu kena mutomi ya nasabak oleh kutomi itu puangin nang kata lain janji susreng. Jadi untuk sesuatu yang persakra pilih Ridwan Channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan tentunya buat pendatang baru saya ucapkan selamat bergabung ajak tak lupa subscribe pilih Ridwan Channel. Untuk semua-semuanya tentunya milok dalam pekat maraja sesuatu mapolo capa aja lah tu capa gemeta nakung kada tapa salah sesuatu nggak dampak nasabak biasa memi tidak luput daripada kehilapan dan kesalahan. Dan saya selaku admin ya minta maaf sebesar-besarnya buat teman-teman yang mau request silahkan komen di kolom komentar yang penting komentar makia ada sereng iya nasengyogi iya
sipaka tahu sipaka lebih iya tentunya ri ada jadi mau mareki pada kemana Pak Barakak pelifong Allah subhanahu wa ta'ala sesuren yang kamu ki nalangat japa-japa tentunya. Dan saya selaku admin undur diri dan melok dalam pekak pemeng maraja pola capa aja lah tu capa gemet tak capa gemet lah tu capa aja tak nak kada tapas salah sesuren nggak dampak ki. Saya selaku admin undur diri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.